I pozdrav ljudi, dobro došli na ovaj video. Evo danas prolazim otvor. Prošao. Znači danas evo igrat ću malo Zulu. Nisam 2 mjeseca ulazio u nju, ušao sam samo da kupim oružje. Ja dobio sam M4, to neka nije. Sad ću malo snajperom da imalo na Nemrut. Darkner. Bila mapa. Sad ću me naći. Mora biti. Aha. Aj, pa to je sranje. Ovdje ima Nemrut, Team Deathmatch. A ne, to su puškama. Hoću sa snajper. Snajper, to F5. Idemo znači ljudi, danas malo Zule. Nastavak snimanja Zule sve zavisi od kako prođe video, jel? Ako video prođe dobro, bit će i Zule, ako ne prođe ništa. A jebi ga, šta bi? A sad. Idemo. Opa, neko je pucao. Vidim te. A dobro, s obzirom na pauzu 2 mjeseca. Mene drugi ubi. A s obzirom na pauzu 2 mjeseca. Nije loše. Uff. Oha. Pa njima duplo više. Ne stignem ni spalit metrik. Ovdje ima 100%. Ovdje lik jedan prešao. Opa. Otkud? A što prelaziš koji djavo? Ja, ali sam ovo... To... Nek sam rubio, brat. A ne znam, glupo što prelaze koji djavo. A stavili samo snajpera. Mate, ovaj. Malo sam i robio. A kako me ti frajer ubiješ? Kako frajeru, majka? Ubijem. Jo, ono konju glupi. Ej, je. Poslije ove Zule tako se mora na liječenje ići. Evo, iznervira, jednostavno moraš ići na liječenje, psihijatru moraš ići poslije ovoga. Ej, je.
Ma nemoj sad puniti metke. Ej, je. Uff. Ne vezi. A vidi metak, dolazi mi metak. Majko. Što je najgore što vidi metak. Aj, još ga ubio. Aj, hvala Bogu. Nešto sam ja njega ubio, boli me briga, rekao ovaj mene. A nešto sam ja njega ubio. Evo, odigrat ćemo još jednu partiju. Čisto da se naviknemo opet na Zulu. Ovo sa snajperom je meni najzanimljivije. Šta ja znam? Brateps. Oho. Ne, bomba. Majstore. Ala bord, promjena auto, kada sam na autoputu, ne možeš... Jebom. Ajde, ajde. Pa. Ajde, molim te. Neću ti. I on ima karte 98. Ovdje će me ubiti sad. Ajde, ajde. Gdje su? Gdje? Aha, ubagujem sve sad. Opa. Fuuu, majko, maj. Ajde, izlaz. Ne! Ovo sam bez veze opalio, baj. Ne! Ja sam nesposoban lik. Možeš ga ubiti. Ajde. Ne. Nemamo šanse ovo. Ovo nema šanse. Opalio sam prvi 100%. Ala je. Inače, nisam bio loš nekad u ovom. Ali evo, posle 2 mjeseca pauze igram moram malo. Izgubiti taj osjećaj. Ne. Ne vredi me. To.
Sad puniš meč. Triple kill. Aaaa. 10-12. Ubi Necrodra. Ne, ubi, joj. Ali sam ovdje ispod lupu, ba. Ne brduj. Jevi da sad mi je zabrdo. Sad nije do mene. Ama. Jedan. Stalo je borte 30 kromada. Ali ona je najgori što se dolje sačeli. Ne može da pogoditi. Je nas isti? Nije dobro. Vidio ga majku, ajoj. A vidio ga. Pa nemoj me, što me stalno? 18-20. Jel moguće izjednačiti bar? Ma čak ništa. Kad mi sa svih strana dođu. Ubi. Prvi sam udario, znači prvi. No dobro, znao sam da će mi s desna neko. Tamo sam bio vidljiv. Bien. Umalo mrtav. Dvadeset 30. Ja sam produo. AVP. Da li on bolji od Kara? Možda jest. Kako me, ja... Ma nemam ja pojma, mene obezuje. Ubij. Opa. Ne, bomba. To. Ima još jedan od. Ubijen je.
Nek sam ono dolje ubio, nek me nije 300 ubio, samo nek sam ono dolje. Izgubili smo, šta ima veze? Nije važno pobijediti, važno je izgubiti, ali... 27-36 529 novčića. F4. Ništa, dobro, eto, hvala na gledanju na ovoj epizodi. Ako dobro prođe, nastavit ću snimati, ako ne, ništa, šta, nastavljamo farming. Motor opet. Nastavljamo farming, pa eto, šta ja znam. Znači, hvala na gledanju i pozdrav.